motho ya nang le lehano le nkgang hampe o hlolwa ke dintho tse ngata tse molemo bophelong ba hae. Wa tseba ha o le motho wa ntate e ba lehano la hao hle monko wa lona hlile ha o monate ke hore o hlolwa ke dintho tse ngata tsa bohlokwa. Mohlala hona o le tjena ho feta pabala ya kgebehadi ya feta pela hao mona ke ane a tsamaya ke kwana. Wa tseba ngwananyana eo tota ho hlola ka lebaka la bana fela jwale wena lehano la hao ha le a hlweka man, ha le a hlweka le nkgampe e tlo ra o qala fela hore o bua la bosinwa tlo bona ngwana batho a holla molala jalo ka pega ya gaisisi holanye ya kwana. A tsaba fela o bua hore a tjabuti ka nnete kopa o kwale mask moya wa hao nkgampe. Jwale bona ngwaneso wa tseba go bolelle ka yo bona ke tlo tla ke o qhaqollela hantle hore na ha ele hore lehano lena le nkgang hampe le bakwa ke empa ha ke na haholo dintlheng tsa bohlokwa ka ho fetisisa hore na le qala ka yona ke taba e telele haholo eno. Empa taba ena ke ngotse ka yona blogong ba ka mane ho enonlinelesotho.news.blog. empa re ke fetele pele. Ha o le lehano le seng monate ka monko o tlo fumana hore ha o le ka ro batho ba ntse ba dula ba swaya pela hao isa ka o wa nkga e le nnete ka nnete hle o na le focalising hantle ka mo e nngwe ya dintho tse leng go tlo fumana go di a boitsalla ke ena ya hore o qetella o fellwa ke boitshepo ba hao le motho. Ha o fihla ka ro batho na bona ka o fera batho ba dula ba ntse ba swaya pela hao ba ya kona le kwana. Jwale ke batla bana biso re raroleng taba ena ho ntate ba swabisa ke ya swabisa taba ena ebile ke bone marangrang mona hore ho ntse ho matha hashtag mona on Twitter #askmen boso ke hore na banna re ba botsa eng na o kgotsofetse hore e be lehano la hao le nkga jwalo go moya o no mobi o hlodisang go fumana ntho e ntle ke go pabala ya ha o kgone le go fela ngwana wa batho hana le wena hana tefelo ke wena gore hana tefelo ke hore